Hi everyone! Hi everyone! Good noon! Good PM! Busy kay ko ron ari Miss Uma. Kaya nakoy naman pa napamay damage nga kural nga ako ang ipaayo. So ako na lang ning magkuan ni magmaniho para mahuman. So kay nang nanambo man akong uyuan karong adlaw. Mahuman gid ni na siminto magsiminto ni sila sa tus ubos. So at tus ubos tuyugi ko ninyo mga tuta sa ubos kinaubsan nga bangin sa kuang kural nga naguba kay ngano ang gihaligya to kahoy raman to niya na mura bito siya nadunot na gud siya niya nahagba ang iyahang interlink so among ilisan og tubo. So karon ako mo anagi ko mangita na lang ko pamaagi kun haron maayo gamay ra man nga damage kay kuan naman ka buok bali tulura ka buok puste sa tubo so okay kayo. Trabaho na ginamo biskin karon nga holiday trabaho na ginamo siguro kay gipatrabaho na ko siguro kay para dili na siya kanang kantong guba kay magdaghan man ang guba sa interlink nga wire o interlink nga kural so ako gipaayo so, ari tas kinaubsan bahin nagsunod ko sa ako ang pagumangkon naghakot og simento para ibuhos dito sa tubo nga gikalot pinakalayo gini nga bahin pinakaubsan pinaka-last nga bahin sa kural kana nagba kay kahoy ra man nya mo ilisdag tubo akong isdag tubo kay may tubo pa man kung nabilin dinhi sa balay di akong pailisdan dira mo ni nga tubo tulo ka tubo okay na para lang luag kay murag nadunot gid siya kay labi na ang sagbot ug mga bagon-bagon nga mukatay sa kural nya wala mabantayi madunot gyud balik na po ko sa balay sila na to dito bahala dito sila na po bahala ako na silang pasagdaan dito nga nagtrabaho niya samtang paabot ko nila nga mahuman nara ko sila sa balay maghikay po kog pang pandigamo para padung sa store wala mo ni amuha din dapit diri sa probinsya dili kay makita dito kay sa down pero og imo lang i-sight gyud nga to sa gitrabahuan makita klaro kayo niya akong cellphone kay murag paminaw layo naman ad nagi magkita tos mas kinaubsan so samtang nagpaabot nila diri relaxing sa ko diri dapita mura po wa nang guna sa uma enjoy lang kita sa kinabuhi daily ako gani kay miskin ako rang usa dinhi sa usa nga diskarte sa balay diskarte sa mga trabahoon ako gigaya ako nahimo kong mama o papa sa panimalay mo na makaya gihapon enjoy sa kinabuhi wala ako kay dinam ko maagad sa kumbana kung unsay trabahoon dinhi sa balay largo na lang ko din ako mungtanan niya una nga ako maninguha nang gipug trabaho lahi mo sad ug imo siyang imo sa disturbuhon ang kumbana kay kumbana nagtrabaho man to para sa among apod pero ako sa trabaho sa balay may nanganay makita nga idig uli niya puhon dunay na progress wala maskin wala ko manangid siya pero ako ninduko kog trabaho dinhi pero dako na kag improvement ang amo ang palibot compare sa una karon dapin nakadako na gyud akong giugmad wala way arte ni ugmad ugmad sa panimalay nga trabaho bahala na basta kay enjoy ko sa kinabuhi mo ra mag-importante sa kinabuhi enjoy ang kinabuhi while napatas kalibutan mo ni nga walay problema gyud unsay kanang unsay trabaho dukoon ang ginakog trabaho mo ni nga akong part nga usa ka mama akong dukoon ang trabaho sa panimalay nga wala na ko mag-agad sa kumbana basta kay taro lang trabaho ako lang dukoon lang gyud ko nigtrabaho dis panimalay dili na ko magsalit sa kumbana kay kumbana nakibaw na mo to siya daan nga ako kibaw sa ko panigamo sa panimalay. So kung unsay mga buluhat to niya makaya nako, madara nako, okay mo pata akong ipatrabaho. Muni nga karong adlaw nahuman gyud. So almost gyud ni siya nga half day nga trabaho, duha ka tawo. Akong angkol akong pagumangkon. So manaman ni og trabaho, ako manigamo na pud kog moadto sa store. So samtang di pa ko kaadto gyud pabot-abot ko sa kong igsuon, video sa ko dinhi nga part sa amo ang part nga himutangan sa probensya. Bahala naghahamos ang dagway din kay basta okay na ang akong kural okay na naayo na ang damage nga na kuan madugta ang yahang poste gilista nako og tubo so naman namon gid ako ilis kay men samtang dili pa dako ang damage so wala okay kayo
Okay kayo ang life sa probinsya. Kani nga baga nga mga sagbot, pwede naman siya takban. Kung naalang ko'y free time, kada early morning, ako na siyang takban og kanang dahon sa lukay, dahon sa lubi. So, mamatay lang gyapon na siya diha na. Sama na akong gipantakban. So, madarag gyapon. Maskin ako rang usa dinhi, hindi gamo, ako nahimong mamagpapa, dalang gyapon, kaya lang gyapon kay part of exercise ramang gyapon ni. Kaysa magsikog dagan jogging sa gawas niya. Daday ko'y trabahoon diri same na gyapon ni sa jogging or exercise. Kay pasingot gyapon na among balay ay layo pa kaayo. So ako lang gisayt og paduol, pero layo gyud. Sa gaunon pag gini among balay flat gini siya tanan among yuta niya. Di kay makita sa down kung ako ang mag-site ko diri video pero kami makakita mi sa ubog kinaubsan bahin kay klaro man kini sa mga anak ko sa teles magtan-aw klaro kayo sobra pang klaro sa kinaubsan. So karon kay init man kayo nagpaabot to sa isuon nat-ano na po kapadong pauli na pud ko. Thank you for watching everyone. Thank you sa paglantaw nga labing taas gini nga video ron adlaw. Ako lang ning gitingob kay para mausa. Salamat kayo sa inyong paglantaw sa taas-taas kayo nga paminaw. Kung naminaw man mo, salamat kayo. Kung wala po yung scroll, okay lang yapon. Pero salamat sa tanan yung suporta. Salamat kay everyone. Salamat. Thank you for watching. Thank you for watching everyone. Thank you for watching.